Ahee, ni amukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha hi ta vulavula hi Ben Mayengani na music video leyi nga ta va yi kha yi ta ya Sayicology. So hi ti 28 ta June tanihileswi mi swi vonaka kwalano, Dr. Joe Shirimani va fika va posta ka official page ra vona, va fika va tsala ku supporting Sayicology video shoot, 2 videos coming soon. So ku ta ku na ti-music video ti nga ta ti kha ti ta timbirhi. Sure, obviously ta Sayicology, yeah. So khale yi postiwini and then na mina na ha yimini ni kota ku vona ku hi tini ti-music video ta kona. So unfortunately to date hi ti 8 ta July hi byeriwa ku music video ta kona ku ta ku ri ta tinsimu tini, nakona that's why video leyi hlwerile ku va yi uploadiwa ka channel no va endliwa. It's because a ni nga na information yo yini music video ya kona. So I was like ni to yi posta sweswi sweswi yi nga swona because I think se a hi fike hi update-wini hi nkarhi lowu. And then hi suka kwalani hi ya ka Ben Mayengani. So Ben Mayengani ka siku ra tolo tanihileswi mi swi vonaka ri ka screenshot ra 7 July i fika posta tanihileswi mi swi vona a ku CK featuring Ben Mayengani, I love confusion. Yeah, so yeah, i ta va ku na risimu leri nga ta ri kha rito ra Ben Mayengani a nga featuriwa hi CK the producer or CK the DJ. Vito very confusion, yeah, mhaka ya kahle na hala tlhelo of course tanihileswi sweswi na risimu ra kho ri nga trenda nyana. I featuring na hala tlhelo hi DJ Call Me. No ni nga tivi ku ri ya huma rini risimu ra kona ku nga ri yena ntsena, Dr. Joe Shirimani va featuring hi DJ Call Me. Unfortunately nkarhi leyi a ni nga kotanga ku swi uploada because it's impossible to upload everything, and swi ya na hi timing yo hi tini ti-video leti ti nga ta ni nyika more views. So letiya ni swi vona ku there won't be that much views. So loko ku ri a mi nga za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.